मरुओइना होमगिदा खनबसिदा अइना हुजिक लैरिबा ongoing crisis सिदा खितंग सिगे मैनेज तौबदा inefficient ओइबा मसिदा मयाम अमा याउखिबा मयाम अमा मयामना थंबिख्रे अदुदा सर अइनासु थमजगदबा पॉइंटिंग मयाम अखोइ सीनियर मेंबर्सिंग थंबिख्रे सर अदुना सर अइना अहानबदा थमजनिंगबसि अइगी इसागी पर्सनल एक्सपीरियंस हाइतर इसाना डायरेक्ट ओइना थेंगनरुबा डायरेक्ट थेंगनरुबा अयम खतंग थमजगे सर अइगी constituency da khoi honorable member mayam sing si loi mulai ramone da yamna thamoi sokna Churachandpur dai lakpa iche mana yengo mina phi anan ma setlaga tholakpada phanek anan ma setlaga phi anan ma illaga tholakpada oh aigi su Churachandpur da yum da sigumba phi se lehobani ko na khallu dai nungdang tumba yade nakanda हुईमा सीएनबा उबदा आइगी युमदा लेहौबा आइगी आदा युमदा लेहौबा हुईदो कनाना मचिनजाक थाकपिरंगनी द को हाइबदा मदु खल्लुबदा आई नुंदांग तुंबा चाक साबा यादे नोइना गवर्नमेंट न पीरिबा एमएलए न पीरिबा मयामना पांगाइबा चाकसे मिट उइसलगा चोकपदा फनायामना येनगा अहावबा पिजरसु मिट उइसलगा हुकपदा खनावसे योसनबा यादे अमुमुक हेक खनबदा हाइना ऑनरेबल सर मयामगी खोलाउसे मयामगी नुंगाइतबा मयामसे सर सीनी हाइदुना आई ऑगस्ट हाउस आई थमजरी अदुना फर्स्ट अखोई मयामना तौफम थोकपसे मफम खुदिंगी मोरेदगी लांजेनरपा चिनेनाउसिंग मयामसु मयामसु लोई उनबिरंगनी फाउस लोई फाउनरंगनी Churachandpur दे चलकपा अतोपदगी मफम दे लेरिबा इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स मयाम सिंगसिना मखोई करीमता पामदे अखोई लेफमसिदा हाना हंजलहनबियु अखोई प्री फैब्रिकेटेड हाउस पामदे अखोई मयामगी गवर्नमेंट पीरिबा चारिबा मयाम सिंगसे अखोई पामजदे अखोई युमसिदा करम कांदा हंजनदोइनो हाइबसे दिस इज देयर मेन प्रायोरिटी सर अदना गवर्नमेंट गिसु होनबिरंगनी होनरमोय हाइबा नचदे अदुना गवर्नमेंट गिसु फर्स्ट स्टेप से कमाइना मखोई आईडीपी लेरिबा मयाम सिंगसे मयाम मखोई कमाइना संहनगनी हाइबा रोड मैप तुमतंग मसिमतंग थंबिनबा हाइदना ऑनरेबल स्पीकर की थ्रू दा आई थमजरी सर अदुगा अनी सुबा पॉइंट दा अखोई हुजिक लेरिसी we need to take small steps कमाइना तौगनी मेडिकल सेक्टर दा तौसिरा अमदा तौसिरा अना एकता तौसिरा हाइसे पुथोक पुसिन चंगथोक चंगसिन याबसे through होगी नागा इचलिनाउसिंगी लीडर्सिंगी थ्रू दनी खंगदे मुस्लिम इचलिनाउसिंगी लीडर्सिंगी थ्रू दनी खंगदे अतै लीडर मयाम सिंगसे पुंजन हलगा करम स्मॉल स्टेप्स ता तपना खोंजिन संगलगा संगद्रगदी मोइना खल्लिबा प्लान तौरिबा मणिपुर नुसिदबा मियोय खरना हाइबा तारे प्लान तौरिबा मणिपुर तोखाइ तानबा सिलिसे माइ पाक वैखनी अदुना कोई स्टेप से मचा संगलगा मसीगी रोड मैप से गवर्नमेंट की करी लेबिबगे हाइबदुम तंग सर आई थमजनिंगी अदुना ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस ना लेंगाक सिनदी सर अखोई हुजिक मयाम हंजले कनो तोसलेन हाइ सर हुजिक बाव मयाम की सोशल मीडिया दा लोइनमक यारंगनी सर अखोई तोरबुंग दा फबाक सौ इखाई दा सर नोंमै कन्ना काटनरी ने सर हाई रेस्पेक्टेड डीजीपी जु फमजले सर सुमाइना तौरप मफम जे सर अमनी खंगदे सिफाई मयाम जे थाजलगा नैखाइबिबो करी काई हाइरो सर हुजिक तौरिसिदा कनानो तौरिसिदा नंग कनानो संगबि हजे आर्मी नि खंगदे पुलिस नि खंगदे हुजिक तौरिबा सुमबसिदा अमुक्तंग नैखाइगिबदा सर अमा ओइरो सर they would not dare to raise their finger next time sir simadi sengna tawjaningi our respected DGP is also here there in certain places there's firing happening right now why are you not taking immediate action now DGP साहब को हम पूछ रहे हैं अब हम लोग क्यों नहीं कर रहे सर सर अदुना ऑनरेबल CM in charge of home दसु सर अइना तौजरी सर मसी खुदक रैपिड रेस्पॉन्सिंग मयाम से पीरगदी अखोई मतुंगदा तौरपदा
mayam se kinagani haiduna hangwoiba akiba khangba haina leigani sir aduna masima tawjahaningi na sir ai thamjage sir aduga ngasai high gradine sir economically akoi secure oir kandani sir akoi economically akoi state sigi economy je pharak toisi secure oidrabani na akoi honorable senior member gal megana ngasai thamiduni US na level 4 akoi ki sanction travel advisory na thamgre hairni sir sina karai da solo kadri no hai matum sir state ki relation Indian state ki relation am de dum so ko daw lere moina India manung da moina siwai sanction thamjalak pai je moi India gi diplomacy da moi challenge ne to ri sir sin economic impact the sir khoi gi lakadri ba travel advisor myam dina US na du high gradi Europe dai lakado ba atop mayam da gi atop countries myam dai lakado mayam sing si investors sing lakado ba masida to hi mayam sing si atop samna haira ba da aina ngasai ngarang finance ki thamjagri ne IT sector je Manipur da mi mapan da foreign companies myam lakpadi lairi Manipur gi IT sector lairi ba mayam ma chen gre state se thadu oga na sir hairne this all concerns our security in the state sir aduna akhoi gi economic impact chauna lerakani sir hotel dani khangde restaurant ni other tour operators in ai wari sanai Manipur based tour operators they are all dead music karim to later adagi sir akhoi gi samna hairpa matamda mapan dagi music NGO aid toba kari mayam ama lakado mayam sing si humanitarian aid piba lakado mayam sing si sigi sanctions lai re hai taragadi they will think twice sir aduna aina thamjaning base akhoi kamaina masigi sanction si akhoi Iran si putharaga India government gi diplomacy gi makhada akhoi matam mamada akhoi gi mapan dagi changakpa foreigners sing da akhoi kaino toba restriction thamamba adumaina neba sir masida akhoi si sanction thamai to country myam ju sir they will follow this America's footsteps sir US's footsteps sir aduna masi yam luna lobham thoi haiduna sir ai thamjaningi sir aduna akhoi wafam khra se thamjaraga immediate ai gi suggestion immediate action je sir kamaina lehenjige masa gi mayum mafam da kamaina hana changanjige nongmai kamnari base aina hojik haijagribe dumaina kudak ta kapak mafam ji amani khangde masi force se thajallaga hekta namdhaba sima ai tawjahaningi aduga small steps loraga karamba mawongda khara chathok chasin ji yahanaba masi kamaina lokhat kadage haibdu masar aduga Manipur praja mayam na sir huji hairi se noi opposition natragana ruling noi ngangna ba ta ba pele sir pen ju pelani ngangna ba ta ba pele noi ngang ta du sarupudi akhoi tokjarage ngangbi na no na sir hairam aduna ruling na adu toramba opposition na adu toramba sir mayam jingje mayam senior members sing loi thambirame madu loi thadu oga adu puthoknaraga leiba taraga di sir akhoi ju noi na adu torami dudi na akhoi ju noi na adu torami dudi noi gi si soiri si noi gi adu tori dudi na sir adu loi chatnaraga lairane sir na first of all let's solve our problem at the moment hairga ai wafam khrasi thamjaraga honorable speaker na matam khra pibi nam ta thagat chari thank you